Dari ke kada tipalan mas lam nei ekai coba koto toli nei ekai coba koto toli nei diprasa ayo lokthon diprasa ayo lokthon tini tan bago homchang rally khwlaijaka tini Tripura Haste ni Joto, especially the peoples of Tripura Saimano Bharat hakotoni raja khol Dilliwo tabukbo Dilliwo salthanyako salchani sit-in demonstration choli tongo Joto Tripura Haste ni takuk tai bukuk song saimano khoroksa sikla jubok David Murasim tai bini logi 14 jona 2500 kilometer पैदल यात्रा खाइमानी परे 6 तारिख सेप्टेम्बर दिल्लीव सौफैया तिनी त्रिपुरा हास्टेनि पाइथाक बुबाग्रा महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुरनि बुसुक हानि बुबाग्रा श्री 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 हिज हाइनेस बुबाग्रा प्रद्युत किशोर देबबर्मन बसाका तिनी दिल्लीव जे sit-in demonstration Dilliwo jeta Tripura sarok tini assemble khaimani tini abo special day above politics no party flag no party slogan no particular the leader of the parties by name long league Tripura sar long league Tini mosalo bubagra dagika Tripura Haste je Tongkhe Joto to thangmaya Chini sikla neta David Murasim logi 14 jon plang thangai kaitham sanmung dakti khayei all illegal migrants beaini অনুপ্রবেশকারী রকনো ভারত সরকার মিনিস্টার অফ Home Affairs 19 May Kaisa notification khakya within the 1 month as per notification of the Minister of Home Affairs the deadline is 19 May to 20 June tabuk gochin Tripura sarkar Tripura Haste illegal migrant nongo tikhlani kuno ta tongmani kre immediately identified khai borno detention ma khainai deport ma khainai detention camp khai go back ma khainai 1 point demand second point demand 125th Indian Constitution amendment khai immediately as per 6th schedule of autonomous district council no more power, more financial power, more department abo maya farmai. Chini 3 number demand. Tabuk Tripura Haste rege Joto kami wo. Kono ham chahiye kami kono ham chahiye regional base, kono ham chahiye sub-zonal wise. Joto jagono homchang rally ngitomu. Constitution amendment khaye for our future. For saving the Tripura people, for saving the indigenous peoples, immediately Union government, Indian Constitution amendment separate Greater Tripura land form khadi. 3 point demand. Ang appeal khaina muchungo. All the demands interest for the Tripura. Or could party in Kokre. One who belong, he may be Communist Party, one Tripura, he may be belong Congress, he may be belong BJP, he may be belong any party, but you are the Tripura. Haino Chung,
Kono party ni flag use kaya Indian flag. We salute Indian flag. Jang Indian ni constitution money wo. Tini bo haino mo Mandai hati wo jang. Joto tiprasar no kabukha. Phaji kormachari. Phaji kasa khainai kormo khainai kufur khainai. Abo particular kono party ni demand ya. Tini ni mo demand ngka jati ni demand. Mo jati ni demand do. Jara tipramotani flag tongkhe. Jara kubuni party. Mishilo phanya Mochwngwi Joto phanya bagini sung subida khajak. There is no CPM flag. There is no BJP flag. There is no Tipramota flag. There is no other parties flag. Kaje jang tini mo Mandai Amchaio especially Mandai Amchaio jang mo Amchaio Joto tiprasarok no tiprasa peoples ni appeal khayo. Chini Mochwngwi nora Nukya bubagra dillewo onek kok saka kamli bagi thangka gobangma borok sao kamo sikra neta David Murasing lama hibai thangai simida mo dabirong no mannai mokogya gobangma borok sao tinisung kendroni home minister no memorandum lewi blogger imang khumu rajyopalo imang khumu mukhyamantri no imang khumu mokok sao kintu 2500 km right from Agartala to Delhi via Meghalaya, Assam, West Bengal, Bihar, UP. Thangwani uddeshyo Sara India ni borok. Bishes khaye Meghalaya, peoples of the Meghalaya, peoples of the Assam, peoples of the West Bengal, peoples of the Bihar, peoples of the UP. Those who are meeting with David Murasing on the way, Shankar, why you are taking a very boundless, a strong decision? You are coming from Tripura. That is 2,500 kilometers Agartala to Delhi. Why you launch your movement? Bosaka, we the son of the soil Tiprasa, Jung, Mo Kaitam Dabineti, illegal immigrants go back Kanyani, of Indian ni. Home Minister declaration the money. Tripura state government kajukuri khaya. Abone kajukuri khanya bagai. Tini 125th Constitution Amendment khaye. More power, more department, more money. Edishiwo the besting khanyani. Abotini Meghalaya ni borok khanaka. Abotini Assam ni borok khanaka. Abotini Paschim Bangla ni borok khanaka. Abotini Bihar ni borok khanaka. Abotini Uttar Pradesh ni borok khanaka. সারা ভারতবর্ষ নিয়ে বড় খনাকা কাজে বেড়ে বেড়েকে হাম্বাই মাইয়া ফলো চিনি শিকলা নেতা টিপ্রাসা নেতা চিনি কাকক ডেভিড মুরাসিং তাই বিনি লগি থাংনাই তাই 13 জন নব চিনি চিনি ত্রিপুরানি গোबांमा চিনি নেতৃত্বরব দিল্লি থাঙ্কা অবনতি চিনি মেন স্লোগান যতন হাম্বাই